Ndi Vandalist wa urenda ubva Thengwe Muleji ndiko ḓo vha tambela tshirendo hafhano ni tsho no pfi gomba komba la lunako. Gomba komba la lunako muvumbi o muvumba tshi zwifuna nanga u tovha musidzana vhukati ha vhasidzana lunako lwawe lu dzhena na mbiluni lufuno lwa fhufhuma ḓuvha ḽe nda muvhona ndo to ofha nga hone hula lufuno ndo vha ndi tshi ḓovha ndo amba na ene. Komba ya lunako ndi a mufuna nangoho ndi a mufuna maṱo wawe anga a tshivha lunako lwawe ndi madivhitha mbilu yanga ngavhe ṅwala a tshi zwifuna ravha roṱhe u swika lufuni u tovha musuku wa mbilu yanga o fanela ngo ambara tshena nga ḓuvha ḽazwo. Vandalist wo renda uri o nakesa u tovha ṱhase vhukuma lunako lwawe a lu ṱoḓi no engedzedzwa nangoho mbilu yanga yo mu lavhelesa ngavhe zwo ralo vhona kha ene ndi humbela uri a ṱanganedze mbilu yanga khumbelo iyi ndi ya lufuno. Nda muhumbula thilali nda sa muvhona ndi pfa mutakalo wo ṱuseya u tovha dzuvha ḽa mbilu yanga ndo munanga ndi humbela lufunofuno kha ene. Sweetie mufunwa bebi kha sendele ndi muvhudze mufunwa wanga zwoṱhe ndi ḓo mu itela madakani ndi ḓo vha hone na musi hu maṱunguni ndi ḓo vha hone ndi humbela mbilu yawe vhunga na nṋe ndo ḓiṋekedzela kha ene zwoṱhe zwine a ṱoḓa ngavhe ramakoda a tshi mu itela mufuna wanga. Vhavenḓa we kha ri ḓiphine nga sialala yashu, kha ri ḓiphine nga mvelele yashu, kha ri ḓiphine nga zwa hashu, kha ri ḓiphine nga sialala yashu ya Vhavenḓa ri farese nga u dzedza ri tshi laya vhana na mirafho i ḓaho nga dzingano dza sankambe na muzhou sankambe na mapene u thomani ha lufu zwi takadza hani hu tshi bvisa lungano sa lungano kale kale ho vha hu na muṅwe munna kale kale ndi zwithu zwa dzingano zwa u laya vhana na mirafho i ḓaho na u ṱuṱuwedza na u ṱuṱula mihumbulo ya vhana. Dzithai dzone dzi si fe ndi ri dzithai dzone dzi songo fa dzi dzule dzi hone vho muṱuku vha dzedze vha tshi ita dzithai vha tambe nga dzone dzithai vha tambe thai thathatha ndi ṱhase thai tshokoro ndi ṋotshi thai gala ḽa mvi thumbuni vha ri ndi furi thai gala ḽo kwatamela ṋama ndi mulavhu zwi ri ṱuṱuwedza hani nga sialala yashu. Mirero ndi yone thikho yashu mirero ndi yone yo faraho riṋe Vhavenḓa mirero yone i songo fa mirero yone kha i dzule i hone ri tambe ngayo ri tshi thusana ngauri muno muthihi a ṱusi mathuthu a dzimana ḽa malombe fhedzi mukosa ya fhalalana ahe Vhavenḓa we mirero yone ri dzule ri tshi amba hoṱhe hoṱhe ri tshi to ṱongisa sa nṋe Vandalist wa u renda a vha pfe mirero kheyi vha ri tshi pala mulilo tshi ya ḓipalela tshakule tshi wana nga muhovhi u ṋembela shamba a suwa haḽo vha ri philiphisa si tshilonda ndi tshilonda tsha ḓi ṱoḓela ahe Vhavenḓa we ndi Vandalist wa u renda ndi a dzhenekanya hoṱhe hoṱhe na kha maidioma hu pfi thavha yo swa o vhevhulwa hu bikwa nga khulu ho pfi hu na lufu u pandemedzwa zwisusu vha ri u ya penga vha ri ngomba gologodo u dambanje. Vhavenḓa we vha ri Vandalist wa renda a dzhenekanya dzhene na musanda pfamoni mbilalu damba tshekwa lina segere iwe ne wa ri faidafa lutiti lu ambara jasi ndi luambo lwa musanda
Vandalist wa Urenda urisogofa musi vachintoda vangwana Thengwe Muleji vangankwama kha namba phone dzitevelaho 072 40 58 693 ndi adzidobola hapu 072 40 58 693 kana vankwama kha email yanga ya zwidofela@gmail.com kana kha Facebook page yanga ine yava Vandalist wa Urenda kana kha Twitter ndi @nemukula_z kha Instagram ndi Vandalist wa Urenda kha TikTok ndi @vandalist vanga dovhapo va ngwana hanefhala kha Google musi va tshi khou ṱoḓa bugu kana music wanga kana zwirendo zwanga va searcha Vandalist wa Urenda kana va searcha Nkho ya Vhurendi va ya wana bugu heinoni ya Vhurendi musi va tshi khou ṱoḓa albamu yanga kana va tshi khou ṱoḓa zwirendo zwanga nyimbo dzanga va ya kha YouTube va searcha Vandalist wa Urenda kana kha dzi online stores dzoṱhe kana online music stores dzoṱhe va searcha Vandalist wa Urenda ndi Vandalist wa Urenda u bva Thengwe Muleji nda